chibaile pumpuar ascites chanchin ilo soite ang pumtuam turang chung peritoneal cavity a hian tui atling khom theia chu mizowin pumpuar kan ti thin anasa a chuan liter som panga aya tamte po atling khom thei achan thin that lo na sang thin le avela thisenza ma nek tu anasat wangin thin le avela thisenza ma hno tu a om awangin chokonga thisenzam te alo len awangin cancer kalna le lungna awang te in alan chhuah dan pum alo puarin rina alo punga thok harsa le om nuam lo a om theia puma thisenzam alo langsar dulrang tui le electrolyte in cho pol tok lo te a om thin a enkol dan ei le in chi le al hmanga von that chi ei in lo tur a aya thei thur lam ei war a tha zun tamna spironolactone hi thin thalo wanga puar ani chuan man a tha a thil al in suma zun tamna ei bok hi a sawt em ani ni khata kezi khat atanga kezi ni ai tam lo tur ani a zun tamna ei hian tui le tuia zopral thei lo na sat lutuk a thlen theia fim khur a tha mutha dam lulam ti sanga mutha dam hian thok ati nombaka zun tamna in a ngong thalo tur a beng tui siak chhuah in chiuna hriau hmangin emaw a hmuam hma tlem zain emaw tui hi a siak chhuah theia tum khata liter nga atanga liter ruk bak siak chhuah lo tur ani tui hi reilo te alo tling le theia siak fo po angai thei dot wa thina thisenza ma dot avwa theia hei hian thina thisenkal ati tha a pumpuar ati zia om thei mithiam te enkol na le thuron te zom ngei a tha ni tina in buk le pumte kwalin apuar zia om le zia om lo a hriat thei zela health mizo min lo thlir saka wangin kan lo me like comment share le subscribe te min lo ti sak ve don nia